Alpha Nizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek kule February ni som ni pathum sang ni som ni le parukania tuntuma hian Mexico a in ka narap thak tak bai a thenga Mexico khopui rang akang mup maya hei hi drugs cartel how to pa ber pakhat an ka hluma wanga drugs cartel le sipai te in be na wanga thil thlenga nia US le Iran in kar boruak po alian chau zela Iran lampang point ral thuam keng an tran pui thin ta chu indona athlen huna an bitum tur an mom na mun ma tur te po anon puang chuak ta a an boruak en hian in be na athleng ngai don ni in alang to ani akim changa kan ngai thang main tu tharbeng verzual ngai thlama sa ang US President Donald Trump pa chen na Mar-a-Lago a lutum an ka hlum chung changa thu thar tlema zonga oma President Trump pa chen na in Mar-a-Lago a silai ne na lutum man ka hlum tak kha tuna hian FBI chuan chui zui mekin he pa hi kum som ni le pakhat mi Austin Tucker Martin North Carolina lama mi ani ti hriat ani to a achung te chuan he thil thlen ma dar ka ruk vela khan abo thu missing report an lo the lu tani North Carolina atangin Florida lama atlan tha a konglaka silai shotgun hi alei ni hriatani a motor chunga silai bomb box mu ani awangin thil ruang mansa plan ani an ring hle FBI Director Kash Patel chuan he thil hi assassination attempt tha tumna ani nge yam ti le he pa hian rirulam har satna aneyam ti an chui mek thu asoyani kan news masalama kan ngai thak Pakistan sipaiten Afghanistan an be na kha international crisis lian taka achang meka Wikipedia le thu thar dang ten an tar lan danin mi som le pariat jet an thi to ti Afghan sarkar Taliban ho chuan an puang ani girikas khua phei chuan chung ko pakhata mi som ni pathum zinga mi som pariat jet an thi ani Afghan Defense Ministry chuan Pakistan hian international law an bo chena sa le ti soin chan let na natak an pek tur thu an thu chua thar bera an tar langani February ni som ni le pakhat sang ni som ni paruk zirtop ni khan Mexico sipai le thu nei tu te chuan Mexico a drug cartel la omle chak ber pol cartel di Jalisco Nueva Generation CJNG Huay tu ber Ruben Nemesio Osiguira Aminglem El Mencho chu an ka plumta a he thil hi kum sang ni som le paruka El Chapo le sang ni som ni palia El Mayo man an ni nuwa drug lot lian ber an tha masak ber na ani in rin nitlaya khan Mexico sipai special force chuan thutluk na haw tak zet mai siamin Jalisco state a El Mencho tom na mun dia riat chu an huala he operation a hian silai le bomnen na sattaka in be na athleng zui ngala El Mencho hi hiam tuar chunga man ania helicoptera damdo in lampan pui ani lain a hiam tuar lovin aboral ta ani El Mencho hi July ni som pasari sangkha zakwa somruk paruka michokan Mexico a apianga chung ko harsa takatanga seilian ni in naupangte ani in avocado thei huana athok thina pol nga thleng chau le khajirin kumsom le pali ani in marijuana huan veng tu na athok chanani kumsang ni pakwa le sang ni somvel khan apol Jalisco New Generation Cartel CJNG hi adina El Chapo apol Sinaloa Cartel ne na thok ho thin nima se annuwa anin thena Mexico ram thunei na inchuin anin beizuina saleni El Mencho hi apol te zirtiam na training konga akhau hle a drone manga bom thak tele sarkar sipai helicopter ka thak te thlengin anlo ti to ani khovel puma rui lo rang fentanyl metle cocaine vorlar tu per pakhat ania ram somli chuanga apol hian na an thokani El Mencho hi amimal nuna chuan gos tharau tin an ko hiala amel mutur aum ngai manglawa ma se anna thok ture ro chuan ral thuam thar berle drone thlengin na mang thiama amel male sarkar sipai atha dan te hi anun rongin mun tam taka hriam sei manga mi sa somte
in hal sakte hi anaw te ati tir fo thin dana ni he thi na hian Mexico ram chu ral thuam ri le buaina anuk lun ngala elmen cho apol CJNG le sarkar sipai inkara tual chung indona hlom tak achuak mek ani apol CJNG te chuan Jalisco Michoacan le Guanajuato state te phubalak na antran ngala kong puiliana truck le bus te halin road block an siama dorlian le sarkar pisa te be ania mi pui chu inchunga tomri turin riat tirna an chua ani international airport then khat chu ven himna thila kharlai lokani Mexico president chuan ral khel emergency puangin sipai tamjok buaina thlenna hmuna hian atir chuang ngalani CJNG hi khovela pol hlom ber pakhata angaya achan tlang puite chu heng hi ni sipai te man ang man ro changkang military grade equipment silai lian rocket launcher le drone te anneya tin sipai man ang motor lian le man ro dang tam tak an kol bokani mithiam te chu danin CJNG noya hian mi sing khat sang ria ta tanga sing thum sanga in karvel an thokani Mexico khopui rang le state tam taka thunei na anneya El Chapo te pol Sinaloa cartel an tlak chiat nu khan an lo lian chhota hleni social media an ral thuam le an chakna te tar langin mi pui te le sipai te hriata an thil ti theina an lan tir thina ni an huai tu ber tha ani ta ka chuan CJNG hian Mexico sarkar le sipai laka indona an puang ngala khopui ranga entirnan Zamora Irapuato le mundanga cartel te hian mi pui an wawa in Kharkiv an puang ringotani Mexico sipai tenen anin kat nasale a motor ten hala kongpui rang an dang bokani Jalisco governor chuan mi pui te chu in chunga tom tat turin le pon chuak mi alo turin angen ani he buaina hi ana satte ma wangin ram rang US Israel Poland le Russia chuan an khua le tui Mexico a te chu film khurtur le in chunga tom tat turin warning an pehlomani CJNG hi Mexico ram tana hlom beran nia an huai tu thi na hian Mexico ram chunga buaina na satak athen mekani sarkar chuan sipai te mangin thunun atuma mase cartel te hian ral thuam chak tak an nei ve miawa wangin in beina alana sa hleni CJNG hi khovela rui hlo hlom berpol fentanyl le methamphetamine met tolun member an nia Sinaloa cartel nen in bein USA rui hlo lu na kongpui border tam tak an thununa Asia China le India atanga rui hlo siam na hlo precaution chemical lo thleng thin chu Mexico longcholna potrang sanga an lo nga thina wangin sum an hunhem mani he pol hian cartel pangai ain sipai paramilitary an angjok ma an huai tu elmancho ven himnan hian elite group B kan siama an ni hian sipai te man ang tactical gear bulletproof vest le ral thuam lian 50 caliber machine gun an mang vekani drone manga bom thak le sipai te chetla thi thlai hi an thiam a hei wang hian sipai te tan po be an har pha hleni Reuben Nimisio Osiguero Elmencho hi police alo tang to thina nia chuwangin police le sipai te chet dan tur hi a hlene thei hleni ama chuan Sinaloa cartel noya veng tu hitman angin na thok masa a mase kum sang ni songvel khan aru razok CJNG hi adin tani ama hi mutur a ngai manglawa invincible man ti te point an coachin CJNG hi an rong ma mi an tha to chuan mi pui te le sipai te lau tura siam nan mun langsar taka an ruang chan som te an da dar thin video siamin internet a an vor chuaka keini hi helai mun thunun tu kan ni tin mi pui te ril ruwa lau na an tu thina ni elmencho thing nu hian he pol hi phelrang splinter grupa an omangem ti hi zona lian tak a ummeka an huai tu ber an hlo to awang hian tuna hian huai tu ni inchuna power struggle wangin Mexico a hian tual chung in beina ana satle zualan lau hleni Mexico draklot la umber
element cho tha na hian US sipai ho tu te fuai na hnuai adin Paul thar pakhatin na satakin thuruk intelligence mangin Mexico sipai te an pui ti hriatani Joint Interagency Task Force Counter Cartel JIATF CC he Paul hi kum sang ni som ni panga top lam khan thom nei mi alovin din ania an na ber chu Mexico le US ram ria drug cartel te in thunzom dan le an mun pui network thi thlaiani he task force a hian US sarkar hnuaya intelligence agency sang le sipai ho tu te an thok khowani element cho tha ani na hian he Paul hian complementary information riat bel tur poimo Mexico sipai te hna an lo pe ani Mexico Defense Ministry in asoidanin Jalisco State sipai le cartel te hi anin kat na satlea element cho hian hiam na tak atuar ta a helicopter mga Mexico City a an phur mek lain athi zuitani athi nu hian cartel te hian kong pui ranga bas le lir theidang te halin kong an bloka state paruk chuanga tual chung buaina hi achuak ngalani Mexico a US embassy chuan an khua le tui US citizen te chu an himna atan in chunga tomtlat tur le pon chuak lo turin an ti ni Jalisco Tamaulipas Michoacan le Guerrero State ta te chu film khur turin an hril ma ni chung te le thian te hne na ma ni omna mun le an himna chungchang hriat ti reng turin an ti pokani Mexico President Claudia Sheinbaum chuan he operation a hian Mexico sipai National Guard le Security Cabinet te an chet that thua soya US Deputy Secretary of State Christopher Lando chuan Elmendo athi na hi khovel ta na chanchin lomom tak mi tha te hi misual ain an chak jok ti lan tir tu ani atibok he operation hi Mexico sipai te thil ti ania ma se US in thuruk intelligence manga an puina kha element cho an man theina chan kong khatani tuna hian Mexico ram chu he cartel boss thia wang hian aral tri hleni Reuters in atar lan dan chuan February ni som ni pahni sang ni som ni parukhan Mexico sipai operation a element cho athi ta ka wangin asul nu chu khovel hian a thlir let mek ani atia element cho hi kumsang kha zakwa somruk parukhan Michoacan state a khore thei taka chung ko har sa taka tangin kan soita kang khana lo pianga US a kum engemo za to om nuwa heroin tol wangin zela atanga Mexico a thonkir ani nuwa police aluta ase anua drug cartel apakai tani senalwa cartel nuaya atho nuwa ama in Jalisco New Generation Cartel CJNG hi adina achian hlui sinalwa laka indo apuang halani US sa mi nuai tam tak thi na nar fentanyl le ruilo dang tol lutu berania US sarkar chuan alumanatan US dollar million somle panga cheng vaibel cheza somni chuang aphal hialani elman cho Paul hi anrong ema an mel mate vaunan lutan sakle tharum tho konga an mingthang le kumsang ni som panga khan ama mantuma lo che chuak sipai te helicopter chu RPG rocket mangin a sipai ten an lo ka thla a he thil hi Mexico sarkar tan chuan mual phona lian takani El Chapo khachu khovel riata lanchwa media celebrity nuam ti takania ma se element choero thuru shadowy anga om nuam timi ani social media vauna video le recording chua nuam atia ma se amel le aumna ero athup tla thina ni police le politician te atham na sat em awangin kumtam tak man lovin aum thei pha COVID-19 pandemic lai khan sarkar ain CJNG sipai te hian mi pui te hna chome le eile bar an sem nem zoka hei hian re thei te thin lunga hne hle a sarkar ai chuan element choa azia zok ti tu mi pui tam tak an nei pha ani tuna hian Mexico Security Chief Nimek Omar Garcia harfach kumsang ni somnia CJNG in tha antum ma se thina pumpel ta khan element cho manna operation hi a howa he drug lot thina hian Mexico a ruihlo tolna ati top ngal don lo ti hriat ni ma se drug cartel
chakle laum ber pakhata chuan ngong lian tak anei don ti achiang ani Mexican sipai ta chuan operation tapalpa anti chu Jalisco state a tapalpa khuwa hian an kalpuya sipai te nena anin beina hian element cho hi alhiam na sahlea soita kangkhan helicoptera Mexico City lampan na konga alhiam tur lovin aboral zuita a he operation a hian CJNG mi paruk dangan thia sipai pathumin hiaman tuar boka sipai ta chuan ral thuam tam tak rocket launcher le armor vehicle indona lir theite anman bokani element cho athi ti hriatani rual hian CJNG mi te chuan Jalisco Guanajuato le state som panga chuanga kongpui blockin lir theile dor Oxo store tam tak anron hala boruak atang leni element cho athia wang hian ai o tura buaina na sajok chuak theiani meka sarkar po afim khur leni ai o thei tura anring te chu heng mi te hian ni Juan Carlos Valencia Gonzalez El Pilon emo R3 ti an soichin element cho fapa Stepson ania CJNG sipaite am wing and call to le defecto second in command a ngai ani ama hi element cho ne na in nai ber le rin kai ber pakhatani Odious Flores Silva El Jardinero CJNG regional commandar ania nayarit le mundang dang thunun na konga thunai na sang tak anei US Treasury Department point atla omzia anlo puang to ani pathumna Gonzalo Mendoza Gaitan El Sapo Antibok Puerto Vallarta Plaza Bosania CJNG intelligence le logistic lama how to poimo takani cartel huai tu thar tur zingarin kaile candidate lian tak pakhat ani bok palina Jessica Johanna Osiguera Gonzalez La Negra anti he mencho a fanuhi cartel sumchavel financial arm and call to ani china tuna hian tanina omri ma se aming hi huai tu thar tur chungchanga alian leni pangana Los Quines Gonzalez Valencia family elmencho anupui chung ten nia cartel sumle thuak financial and business arm ber anni huai tu thar an thanna hian an thule hla apoimo hle donani elmancho athita ka wangin CJNG chunga huai tu ni inchuna internal power struggle na satak achuale rival cartel te entirnan sinaloa cartel nena inbeina anasat zual pha an lau tho leni Reuters in a report thar bera chuan Guanajuato state chu CJNG elmencho apol ho thunun na mun ania estate chung municipality somni pathuma buaina voi somnga panga zet athleng manani Jalisco state a helpol te hian National Guard sipai police base pakhat an bei bokani Puerto Vallarta khopui hi tuipui kam khopui moile khualjin mun poimo takania ma se mun rang ranga mei khu mu tura oma wangin khualjin ta chuanan lau hleni Air Canada United Airlines le Aero Mexico te chuan Puerto Vallarta a thona thlok tur tam tak an thul cancel ngalani tunei tu ten an soidanin sipai operation laya cartel member le sipai tlem te thi te bak chu mipuya thina le hliam tur report ala omlovani ma se mipui te chu an himna tan in chunga tom tlat turin an hriat ti rengani CJNG helpol pakhat chuan Reuters nena thu chu asiamin hebe na hi sarkar laka anlung oilo na phubalak na ani thuwa saya huai tu thar ni in chuna wangin tharum thona ala chuak le don ti in awawlok bokani Mexico President Claudia chuan ramhmun tamzo ka chuan thil akalpa ngaya ti in mipui te thamuana tuma US Deputy Secretary Christopher Landau chuan thil sual ti tu ten hetianga anche hi amaklo ma se kanjam turani lo ti na soive bokani Mexico a hian huai tulian an tha piangin hetiang hian buaina achuak zia thina kumsang ni somti palia elmeyo anman po khan kum khat chuang in beina achua pha ani an boruak hi sang lemaya khopui mun rang ranga car le motor rang rang bus te dor te an halna sa hle a hilpuang ri hriat tur om reng boka
mấy khudung ngen ngun van lama chuang mu tura tam le boka andin mun hi aral muang lo hle a indona na sa jok a chuak lawang ti po soi thei ani lawani Iran le US boruak asa chho zela US President Trumpan Iran abeani chuan engtika nge niang ti hi zona khovel riat chak chan na riat silo alani meka analyst te thir dan sang sanga chuan in rem na a lawani chuan indona hi hetiang ang hian a thleng thei ani pakhat na ninga ni le pathian ni in kar hian a hnai bera a thleng thei e thil hi thleng thei ani chan chu Trump hian be chu alo ril ruk to renga sipai le ral thuam in rem fel hun angak mai chau ani thei ninga ni hian US le Iran in biak na meeting aum dona hemi ma a thil thleng engemo awangin be na a thleng thut thei bokani pahni na kar thar tir labemo alai holvel arin hei hi analyst terin dan berania a chan chu Trump hian kar khat kalta khan Iran nena in rem na siam nan kar ni deadline ape a ninga ni in biak na an thu le la chu Trump hian alung oi pui lawani chuan he kar ni hun tiam a to phian a be ngal mai the ani pathum na Ramadan zo nu March bisom le pakon hulam Ramadan hi March bisom le pakwa atop dona Trump hian heng chan sang sang awang hian aknak deuh thei sa khothil Muslim thathiang hlim ani laya indona tan chu adu lo mai thei sani thlop tu te US thlop tu Muslim ram dang te sipai te in buat sai na hun pe ka du thei Ramadan laya abe chuan Iran mi puite ril ru a huai koi theya sarkar laka hel tura mi puite ril ru siam nan Ramadan nga hi afin thak jok theiani palina chuan hun rei deuh nuwa be hi a thlen mel lo ber a chan chu US tan poisa billion tam tak a hewa indona long lian aircraft carrier pahni le thona tam tak Middle East a hian anom renga heng sipai te hetianga da reng hi US tan a hau tak em ani atira chuan Israel hi indona hian a telve angem tia hian analyst te anin hiala mase tun hnaya Israel huai tu te an tong ring tial tiala US nena Iran be an hre lo thu an soya wangin Iran hian Israel hi a be ve nge donin alang ta ni Trump patan chuan a presidency chunga thutluk na har saber ani nge yang indona lian tak a chuak don nge in rem na chaklo tak an siam don ti hi khovelin a thlir thupani US President Donald Trump an Iran a be ani chuan Iran hian khovel mun rang ranga an ram thlop tu pol proxy te mangin US ral thuam le mi puite beilet atum nin thu nei tu US le Western official te chuan an soi Iran hian heng kong rang rang hian US beilet atum nia riatani Red Sea Houthis Yemena Houthis helpol te mangin khothangram long Western shipping te bei atumani Europa beina Hezbollah Al-Qaeda le pol dang te mangin Europe rama US military base tele embassy palai pisa te be atumbok hybrid attack hei hian tharum tho chau nilavin internet manga inbe na cyber attack le thil dang riat lok har tak tak te ahuamani Trumpain Mar-a-Lago Iran MP Amir Hayat Mogadam chuan US in Iran a beyani chuan Trumpain Palace thlengin an target theitin avaw bokani US chuan Iran beilet na laka inveng turin ma alana salea Pentagon chuan Middle East an sipai te ven himnan Patriot patri le missile dang dan na defense te amuna an thon khom me kani US chuan an sipai chakna avom khom na salea aircraft carrier USS Abraham Lincoln chu Arabian Sea a oma USS Gerald R. Ford po Mediterranean Sea a to ani radarin amu thailo stealth F-35 fighter jet chu Middle East mun sang sanga anda khon to a destroyer po Mediterranean Red Sea le Persian Gulf US ral thuam long destroyer tam tak anom bokani Iran MP chuan anram ahim lawani chuan US sipai te soldier officer mo general po ni se an thi vek tur thule Sea of Oman US Indolong warship
an timpil thei ti asoi bokani ninga ni hian Geneva US le Iran inkara inrem na tura inbiak na voi thumna nei ani dona ma se he inbiak na thlen ma hian mun rang ranga sipai le ral thuam an chek khom na saem ema khovel atiral khel le Iran hian ama ngei ni lovin athop tu helpo rang rang mangin US mun poimo le mi pui van tang civilian thlengin be atuma US point aral thuam nei that ber per te mangin Iran be tur le ma ni inveng turin ain buat sai na sa le ni New York Times sinata la danin President Donald Trump pa sarkarin Iran laka be na lian tham large scale attack akal puyani chuan Iran chuan khovel mun rang ranga athurwal pui proxy te chu American target te be turin thu ape mai theiti US le Western how tu te chuan an tar lang US intelligence te chuan thuruk in biak na an intercept an lo ngai thak ru ka tangin in be tura ruwa man na san zia le in biak po na chetar asan thuan tar lang ani Iran hian US ne na in ma chon nge ya in be na a thleng thut thei ti a riat awangin Middle East vela a thlop le arin ngam por rang rang exist of resistance te chu avom khom me kani Lebanona Hezbollah pol chu an huai tu pa ngai te ayen Iran sipai te IRGC hian an thunun na sa jok to nin report a oma Iran hian Hezbollah hi arem ruat na strategy ken ko tua ta na mang berani Iran hian Iraq Syria le Yemen Houthi sama a proxy group te chu US le Israel be let nan abuat sai na salea US in Iran abeani chuan Iran hian ama chau ni lovin heng ama thlop tu ram rang ranga tang hian na sat takin abele vedona ni President Donald Trump pa kai hruai na hnuaya US chuan indo thona le tuin hnuai long te chu Middle East a sang ni pathum hulama adalu na sat ber tum ni hial khopin a chek khom to ani Lebanon le Yemen ram pahni te hi na sat takatlak siat na tok to ania Iran an thlop tlatawanga US ne na in be na atel vele ani chuan an ram hi a chevek thei ti hi an mulok vekani Israel chuan Iran emo a proxy group ten an ron be ani chuan na sat taka phubalak an tum thuan soya regional expert te chuan Hezbollah hian an ram Lebanon siat vek an hlawa wangin Iran thlop na lan tir nan thil lang sar lutuk lo symbolic attack chau anti mai po an ring hlel lawani Iran hian a chet na nung ber final solfatan a sipai tele a proxy group te a buat sai meka ma se he exist of resistance hi a chethuai don ni in na langa Lebanon le Yemen mi te tan Iran wanga indona zuan lu ve ai chuan ma ni in thununa in thiar filim a hun to hle ani antiani Reuters in February ni som ni pathum thotan nia a report thar bera Iran le US chuan a nuclear program chungchanga in rem na siam tura avoi thumna tan ninga nia Geneva in biakna an nei tur hi aron nem ngeta Oman Foreign Minister Badar Al-Busaidi chuan hemi chungchang hi aron soyani Iran President Masoud Pezeshkian chuan in biakna kalbe ka be seina thar a ti asoya Iran hian in rem na siam nan heng te hi ain huam ni riatani Iran chuan an uranium lo check khom to za asomruk anei to zat ve chu ramdanga thon chua abak zong chu ti tui dai liu tain huamani Iranin hetiang in rem na asiam theinan hian US in a hremna sanction a hli veka danin a phal anga nuclear man peaceful nuclear enrichment ammanero pomsak turina phutani US President Trump Special Envoy Steve Witkoff chuan Trump paril ruput mang tar langin US in sipaile indona long naval power tam tak Middle East ada to a nasatakin Iran avau to boka chuti chungpoa Iranin kan tlome hei hi kan tiang tia US nena an tlom thu an la soi tat lo hi Trump chuan makati hleni Iran Foreign Minister Abbas Araqchi chuan exa engwangin nge kan tlom lo I hredu em Iranian kan ni wangani tin alo changani US le Israel chuan kumsang ni som ni panga jun thla khan Iran nuclear site te an lo be to a Trump soidan phei chuan an mun poimo tam tak ti chiat vekani to
ma se Iran hian nuclear bomb siam nan kar khat chau hun ama mo to nia khiata ni awangin US yana lau thong hle ni US thunei tu te chuan Iran sa fapa exile ommek Reza Pahlavi po alo beto a Pahlavi chuan US yan Iran hruai tu te clerical rulers nena in biak nana hun khoral reng lova sipai chakna manga malak mai chu nunna channan a thajok thei ti alo soi ve bokani an boruak khi a thalam ain a thalo lam zongin akal zel di in nalanga eng angin nge boruak aron kal zelang hriatani lo in biak na nei chungchanga po mithiam te chuan hetiang anga Iranin in biak na anei pui mai te po hi hun khoral na satlia mai maya an ngaya Iran hian in rem na nei pui tak tak hi an tum lo ti alang chiang to an ngaya ni tin tuna po in rem na nei le tura an phut lian tak mai pakhat US in Iran an rek na zong lip tur hian Trump pa hian atinga mangem ti po hi soi thei ani lovani Reuters in atarlan dan chuan kumsang ni som ni panga a US sumle pai den mun tlema Asia omret tura abei seilayen US Supreme Court thutluk na tharawangin khovel sumdon na konga economic fok sumle pai den mun riat thiam har tak aron thleng non le ta ani US Supreme Court chuan President Donald Trump pan ramdanga tanga bungrua lo luta chia tarif alo siam to tam tak chu dan kalani te na sut saka President in emergency law ahman kha hetiang chia lak nan hian ahman theilo ti thutluk nan siamani Supreme Court in adu lo nu hian Trump chuan thanga chung temporary reilo te chunga tan khovel ram sang atanga bungrua an lak lu za som panga global levy chia thar siama tum le tani European Central Bank President Christine Lagarde le economy sang te chuan hei hi an hlau thonga sumdong te tan hlopek dan tur bungroman siam dan tur le na tharlak hiaring chungchaga thutluk na siam a har sa ema voina chia aniama naktu ka za a somania atuk le a za a som panga ani le boxia malak ngai na hriat ani lo anti ramdanga sum avaman investment chungchanga te po hian dan le hrai nget aum lo chuan sumdong ten summan an re pha thinani Federal Reserve US Bank lian per ho tu te chuan he chia thar hian thilman inflation ati pun le an hlau hle a Oxford Economics economist Bernard Yaros a soidanin he buaina thar hian US economy thang duang tur hi ati thuan op theani chia hi za som pani point pasari atanga za apariata atla thatheya ma se Trumpan za som panga aron choi tir le ngal chuan sumdon na abuai le vek donani ati tundin muna US sarkar hian Supreme Court in apom theitur legal workaround kongdang zanatum meka ma se thutluk na nget aw ma lo chuan khovel puma sumdon na le bungroman tur hi hriat thiam har tak alaniri donani engangin nge Trumpan ma alak zelang hriat ani lova tuna malak le atum dan te hian mithiam te rilru ati buai hle ani